Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Apu Jesustaka imashinata rikunki. Navidadka kaymaybalik tapushkata tukuykuna kutichichuntaq mishuyan. Pita Jesuska. San Lucas 2 pimi huchayillak espíritu shuk kashkata ruraq chinallataq Diospaqlla kawsaq Simeon shuti runata Diospaq wasiman pusharka. Chaypimi wawa Jesuska karka. Simeonka Diostami alaban kachasha nishka kishpichikta rikuchun sakishkamanta. Chay washaka chay wawa pikashkata chinallataq imashina ñukanchikta ayudana kashkatami parlashpakatin. Simeon runami nin. Wawa Jesusmanta Simeon imalla nishkata uyashpaka Josepish mamapish mancharirka kunami. Simeonka paykunata bendiciashka hipami mama Maria taka kashna nirka. Riki Dios kachashka kay wawamantaka Israel kunaka achkakunami kishpiringa. Chingarinatapish achkakunami chingaringa kuna. Achkakunami payta mana chaskishpa fiñashpa hataringa kuna. Chasnami paykunapaq shungu imashina kashkata rikuchinga kuna. Kutinkambaq shungutaka hatun espadami chawpinga nirkami. San Lucas 2, 33 manta 35 kama. Wagrakuna shayana ukupi wacharishka wawamanta imata krishkami ñukanchik shungupi ima tiyashkatatajka rikuchinga. Jesustaka imamanta adornokunata churana, riqsishkakunawan tandanakuna, chinallataq fiestakunata ruranapaqlla kashkatachu rikunchik. Mana kashpaka paypi kashkatatajchu rikunchik. Kay mundupaq mandaqpish kishpichikpish kaqta, Emmanuel Dios ñukanchikwan kaqta, sumaq kawsaypi churaq hatun mandaq kaqta. Apunchik Jesustaka ñukanchikta mandaqpish kishpichikpish shinata rikuqpika Navidad hawa imashina rikunaka musuyanqami. Ima regalokunata randinaka Diospaq bendicionta shukyuyachikmi kanqa. Tandanakuykunata ruranatajka Jesusta yuyarishpa kushikunqapaqmi kanqa. Kay chay ruraykunawan hunda chinallataq Navidadpaq bulla rurashkaka hawalla mikunqachin tukuy imata yuyarikushkataka. Chasnakaqpipish Apu Jesus ñukanchik kawsay chawpipi kaqpika tukuymi shuk adoración kanaman tigran. Yurishun San Marcos 8:29 pi Pedrota Jesus tapun kutin kankunaka pi kashkatataq ñukataka yuyankichik. Kutin kikinka Jesus tapushkataka imashinataq kutichikrinki. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.